fakultetu u Novom Sadu, u amfiteatru Filozofskog fakulteta, je li tako? Dakle, upali ste na jednu tribinu. Ušli, niko nije upadao ni kroz odžak, ni kroz krov. To su bili studenti, 50% od tih uhapšenih su bili studenti tog istog fakulteta. A sama ta tribina nije bila tribina fakulteta, nego tribina nelegalne organizacije AFANS. A kako je to? Ona nelegalna, vi ste legalni? Pa tom tribinom, pa mi nismo, koji mi? Mi smo studenti tog fakulteta, mi smo građani ove države i mi smo iskazali svoje nezadovoljstvo kao oponente tribine koja je bila nelegalna i kojom se kršio zakon u univerzitetu. A iako je prisustvala tadašnja dekanka koja je smenjena kasnije. Marija Kleveta. I vi ste ušli tamo i došlo je do nekih verbalnih sukoba. Dobro, bilo je fizički, bilo je tu šamaranja. Jedan šamar. Jedan šamar je, dakle, je bio. Da li je to ugrožavanje nečijih sloboda i prava? Da li to znači da PTJ treba zbog jednog šamara da se pokrene iz Beograda, doći da blokira Novi Sad, kao što se tada desilo? Dobro, dakle, vi ste bili privedeni. Uostalom, postoji zakon, postoji sudija za prekršaje, postoji, znači, nije to problem. Ja stojim iza svega što uradim svojim imenom i iza svega što napišem, iza svega što kažem. Da. Znači, bitno je samo se poštuje zakon. Tada se nije poštuje zakon, kao što se delimično ne poštuje ni sad. Nije se poštuje zakon kad je tribina u pitanju? Ili kad tribina u pitanju, kada smo hapšeni, kada smo suđeni, kada su kršena sva naša ljudska i ustavna prava. Tada. Ako govorimo o novembarskim događajima. Dakle, vaš gnev je taj što ste bili prevedeni i što ste onda izvedeni iz pritvorskih, tako da kažem, prostorija, gde ste bili u stvari na saslušanju, da bi predstava za narod, odnosno predstava za medije. Nas šestorica smo bili kidnapovani u stvari iz policijske stanice i prevedeni u drugu stanicu od strane PTJ, protiv terorističke jedinice. To nije urađeno zakonski, samo da bi se snimilo kako se država obračunava sa nekakvim neonacistima i teroristima ili šta već. Pritom, naravno, nije pronađen nijedan komad oružja nikod koga. Ali je pronađeno nešto, dakle, to je i sudija Bjelobaba koja je sudila taj proces, dakle, rekla da je kod vas pronađen neonacistički, fašistički materijal kod svih pripadnika koji su bili Pa to zavisi šta je to neonacistički, fašistički materijal. Plenjene su, recimo, legalne knjige, na primjer. Su plenjene čak i one koje su antifašističke, tako da je to čista budalaština. Znači, jednostavno krivičnog dela nije bilo. Ali su plenjene i one knjige koje su zabranjene? Kao, na primjer? Pa nisu prije? Pa ja ne znam ni jednu. Ja sam pažljivo pratio sve, to jest čitao sam sve ono što je zaplenjeno i kod drugih. Naravno, kod mene znam što je zaplenjeno, tako da, osim ako zaveštanje Stefana Nemanje nije neonacistički materijal koji je od mene zaplenjen. I sad se desilo drugi slučaj. Nakon toga, do tada ste osuđeni, dakle, na godinu dana zatvora vi i vaš jedan prijatelj, dakle, na 6 meseci. Četvorica su osuđena na zatvorske kazne, ostali su osuđeni na uslovne, dvojica su oslobođena optužbi. I čekate žalbu Vrhovnom sudu Srbije? Pritom se žali Vrhovnom sudu i svi ostali, znači i oni koji su dobili uslovne kazne. Znači, sad prihvatamo oslobađajuću presudu i rehabilitaciju, potpunu rehabilitaciju i satisfakciju. I ukoliko se to ne desi, vi ste najavili da ćete žaliti sudu u Strasburu. Međutim, pa nema kome drugom. Dobro, ali malo je čudno kada jedan pokret koji ima takve ideje najavi da će se žaliti jednoj evropskoj instituciji, s obzirom ste činili se po stavima za koje se zalažete protiv. Ne, mi se žalimo i našoj državi, znači sasvim legalno i sasvim normalno, znači Vrhovni sud je viša instanca, žalimo se Vrhovnom sudu. Ali tražite zaštitu od suda u Strasburu? Pa postoji nešto što se zove Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i naša država mora da poštuje međunarodne norme o ljudskim pravima i moramo da se zaštitimo kako umemo i možemo, da ne bi morali da tražimo neke alternativne metode. Znači, mi smo lojalni građani ove države i mi od ove države tražimo zaštitu. Da, malo je čudno kada se neko ko zagovara... Pa jedino ako mislite da mi nismo ljudi, ako mislite da nismo ljudi, onda šta će nam ljudska prava? Ako smo ljudi, ako smo Srbi, onda imamo prava da se žalimo i međunarodnim institucijama, a naravno pre toga ćemo se žaliti našim nadležima. Dobro, analiza sociologa i filozofa je ta da u zemljama u tranziciji, zemljama koje su, osiromašile, a Srbija je odličan primjer za to, nažalost,
ovakve pojave i ovakvi pokreti jačaju. Pa jačaju svoje. Jačaju u Poljskoj, jačaju u Češkoj, jačaju u zapadnim zemljama. U istočnoj Evropi, da. Jačaju na zapadu. Da li je to, oni to objašnjavaju siromaštvom, tu pojavu siromaštvom, da li je to vaš odgovor na ovu situaciju u zemlji kada je, pretpostavljam, većina od mladića i momaka koji su tada privedeni nezaposlena, nema perspektivu u budućnosti, nema, dakle, neku viziju. Uvijek je sirotinja bila ta koja se najviše borila za svoju zemlju, ne samo u Srbiji, nego i drugim zemljama, tako da to ne treba da bude ništa čudno. A zašto onda to opravdavate tim rečima i tim parolama Srbija Srbima i praktično krivite druge nacije za stanje u zemlji u kojoj smo, a s druge strane znamo da su u Srbiji tajkuni koji drže sav novac, isto tako Srbiji. Dobro, ali ajde da se baziram na ovaj konkretni slučaj koji je vezan za mene i za te momke koji su uhapšeni. Znači, ja sam rekao profesoru koji je crnogorski ekstremista da truje omladinu. Znači, to je jedan verbalni delikt. Dobro, rekli ste da je komunistička gnjida i kako ste ga nazivali. Dobro, došlo je do nekih... Nisam to rekao, ali bilo je teških reči, zato što sam bio isprovociran zbog toga što se napolju dešavao, što je njegov sin organizovao jednu bandu bitangi sa šipkama i nožima koji su prebijali sve koji su se njima u toj paranoji činili sumnjivi da su srpski nacionalisti, pritom su izbodene 4 momaka te noći. To je trebalo da bude pripisano nama, posle kada se čulo da to nema veze sa nama, onda je to zataškano. Tako da... A posle toga se desilo to da ste sa jednim novinarom u Novom Sadu imali problem, odnosno da ste i ga u knjizi pokušali diskreditovati. Ne pokušao, ja sam ga diskreditovao u knjizi zato što on bio jedini novinar koji je bio na toj tribini i on je tu vest plasirao zato što ima mogućnost da to uradi s obzirom da je šef BT za Vojvodinu. Zove se Dinko Gruhonjić i u knjizi se on spominje na par strana, tako da je on podneo, to je njegovo pravo, znači imamo tu parnicu. Kako to front? Da, na forumima. I onda je on tu informaciju plasirao kao šef BT, posle je komentarisao kao predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i posle je tražio zaštitu i pisao pisma kao član građanske Vojvodine, skupane vladine, ali to je sve jedan isti čovjek koji stvari u 3 lica, znači čovjek koji ipak manipuliše. Ali nije ništa nelegalno i nelegitimno. Pa nije ništa nelegalno i nelegitimno, ali ipak je on na takvoj poziciji da ne bi smeo da manipuliše informacijama i vestima i da plasira zarad svoje lične koristi određene vesti. S obzirom da smo mi u parnici i s obzirom da sam ja poslednji koji bi mu pretio. A kažete da nemate razloga da mu pretite... Pa ne, zato što ću ga raskrinkati na suđenju. Pa znam, ali vi ste ga prvi u knjizi napali. Da, sve mogu da dokažem. On me legalno tužio, ja sam odgovorio na tužbu, posle bilo neki prepucavanje preko podnesaka. Znači, postoji već sukob između vas pre ovog slučaja pretnji. Ja čoveka ne poznajem uopšte. Da, ali bilo je dakle sukob, na kraju krajeva vaša knjiga je kao dokaz. I ja mislim da je priložena tužilaštvu kao dokaz vaša knjiga. Legalna knjiga je priložena tužilaštvu kao dokaz. To je vrlo interesantno. Ono što ste pisali o gospodinu... Pa dobro, to je sve proverljivo. Ništa to nije laž. Pominjali mnoge ljude ste isprozivali. Svi oni koji su odgovorni za tu aferu su mislim, ako možemo tako kažemo. Znači, svi koji su se zamerili kroz tu aferu su isprozivani? Zamerili kome? Zamerili nacionalnom stroju vama? Zamerili zakonu i zamerili nekim moralnim načelima. A kako ako je zakon rekao da ste krivi? Nepravosnažna presuda. To se zove nepravosnažna presuda, tako da još nismo osuđeni. I šta ako se desi da Vrhovni sud tvrdi tu presudu? Pa onda idemo u Strasbourg. A će onda biti na... Pa toliko presude je bilo tokom poslednjih 50 godina koje su kasnije ti ljudi koji su osuđeni su rehabilitovani. Znači